Mntwana Mageba asikubingelele siphinde sikwamukele uhlelo sibonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabingelela Khathide ngibe nabalaleli ekhaya. Kuyisithanga bisaba izindaba ekade ninaso namhlanje nikuvezele kwacaca ukuthi cha anizuba ingxenye yomhlangano obiziwe kungani mhlambe? Izathu salokho Khathide ukuthi konke esikwenzayo ikwenza phezulu kwezisekelo zeqiniso nobungcwele bokuhlonipha lolu daba isihlalo uqobo lwaso namakhosi. Uzokhumbula Khathide ukuthi kuyiwa ecaleni eMangaung eBloemfontein lolo lunye uhlangothi bakhipha incwadi kusondele izinsuku lathi udaba lwenkantolo bona abalingene okanye bayaya nje bona kepha ke sewabekwa ebekwa isizwe kwangelona iqiniso ukuthi ubekwa isizwe. Lokho kwakhombisa ukuthi babe ilungiselela ukuphehla isizwe ukuthi isinqumo nxa singabavuni bese ke kwenzeka okwenzakalayo babekuhlelile. Okwesibili kunohlelo olukhona lapha eNdlunkulu olwagcina lunqoma ukuthi inhlangothi zonke ezombili kayikhiphe abahlanu ngapha abahlanu ngapha kuhlalwe phansi kukhulunywe indaba ezimqoka iqondana nesihlalo. Omunye waleyo mhlangano ke wawuhlelo umhla ka-24 kuJune salinda ke abantwana angafika namanje sisabalindile. Manje ke ukuthi mase bekhuluma kanje ibona kunobuqili obukhona lapho phakathi sibona kungekho ubulungiswa nobuqotho ngesizathu sokuthi kaqala ukuthi kube khona isinqumo senkantolo esivuna olunye uhlangothi olunye lungavunwa isinqumo senkantolo. Kwenzekile inkantolo yasePitoli ivuna ingonyama uZonda Magwala anxuswa ukuthi kakusondelane sihlale sixoxe sibuyisane bakwala lokho. Ngaleyo ndlela ke siyafisa ukuthi ke siqale Khathide lithuna kuphela eliqalwa phezulu lishone phansi lebe impumelelo epha indlu iqalwa phansi kwizisekelo zayo ukuze izinze ingazamazamiseki. Ngaleyo ndlela sithi iqalwe phansi ukhulunywe igceke lo mhlangano lo abakhuluma ngawo ngomhla ka-29 kube kukhona indlunkulu abantwana abakhulu amakhosi amabutho akusiwo wendlunkulu lo mhlangano. Hleze nxa kuleso sigaba leso bafisa ukukhuluma nendlunkulu bayazi indlunkulu yini ukuthi yakhe kanjani kuba khona inhlelo ezikahle ezifanele futhi beqale kuyingonyama kuZonda Magwala. Masithi siyalapha thina siyokhuluma sithini simele bani ingonyama ingamenyiwe kulo mhlangano. Angithokoze. Okay Mageba mhlawumbe ke okunye ngifisa ngikuthinte la lengxoxo sinayo njengamanje. Ngiyakhumbula masigcina ukukhuluma lana sasesilindele ukuthi kwaqeda kuphela mhlambe i-ruling yayikhona enkantolo ephakeme yasePitoli. Kwasekuthiwa cha sesiyozwa ke njengoba seba aphilile umongameli naso nayo mhlawumbe isilumi sozulu sebe aphilile isinqumo sale yankantolo ephakeme yasePitoli yasiye eBloemfontein yafike ke inkantolo i-Supreme Court of Appeal yafike ke yathi cha ePitoli no yasiguqula mhlawumbe isinqumo esasithathwe ePitoli. Ngifisa ukwazi ukuthi ke nina njengamanje iziphi inyathelo enizoyithatha ngoba kuyacaca ukuthi ke lesi sinqumo sibe khona kuleli sonto elidlula sambisananga mhlambe nezinhlelo neneni nazo. Impela isinqumo Khathide kasambisananga naso ngoba sibona kuyisinqumo esiqoba umthetho nobulungiswa uqobo lwaso nxa ukuthi ke usuke wazifunda isinqumo senkantolo. Ngaleyo ndlela ke
siyakhulumisana siyaqhubeka ukukhuluma nabameli bengonyama ukuze besinikeze iseluleko esiyiso basabheka iminxa noma imigudu eyahlukene ungathi kuhanjwe ngayo nxa kulungiswa lolu daba noma ngabe kuyiwa enkantolo yomthethosisekelo noma kuyiwa kwenye inkantolo okweseluleko abazosinikeza sona epha-ke ukuliqiniso ukuthi yebo isinqumo lesenkantolo kumele siphonsele inselelo. Mhlambe kuphusela inselelo mhlambe mangizwe kahle kwisithangabi bezindaba ngaba iyona mhlambe inkantolo yomthethosisekelo. Ngaba inkantolo yomthethosisekelo noma enye inkantolo. Ingakho ngithi ke kusalinde iseluleko sabameli bethu ngoba basalicubunga lo daba. Okay, mhlambe masibuka ke isizwe nje samaZulu njengoba khona mhlambe le ngathini ungaboni ngaso lenye ukukhona njengamanje esesikhuluma mhlambe isikhathi esithe ukuba singanyana. Ngiyafisa ukwazi nje ngokubuka kwakho njengomuntu okhona mhlambe njengokhona mhlambe eNdlunkulu Mageba. Ngiyafisa ukwazi ukuthi ke sinjani isimo njengamanje mhlambe khona eNdlunkulu ola mhlambe nakusona isizwe samaZulu sonkana. Isimo esikhona njengamanje umuntu asiqaphelile emuva kokuphuma kwesinqumo senkantolo ngelesi sokuthi kalikho igidigidi kalikho isasasa ukukhomba khona ukuthi naso isizwe lesi isinqumo besingasilindele ngendlela obona isasasa lingekho ngakhona isizwe silindele ingonyama yaso uzonda amagwala esikholwe isizwe ukuthi ke uzosihola ngokweqiniso eme ngasohlangothini lwesizwe njengawo amakhosi amadala njengoba enza kungabi inkosi yama nice time nombhengo nayo yonke into njengaleyo engenandaba nesiko futhi engaliqondisi koZulu. Okay, sesiphethe nje Mageba ngiyafisa ukwazi ukuthi ke mhlawumbe kusese ukuthi singaveza into sakhuluma into ezifana lezi kodwa ngendlela okwenzeka ngayo uma kwenzeka mhlambe ke ezomthetho ugcine mhlambe kungafikanga la nifisa ukuthi kufike ngakhona mhlambe isizwe kumanje mhlambe sinalo uqhekeko masibuka ngiyazi ukuthi bathi abanye abantu ngeke kube khona amakhosi amabili kodwa ngasohlangothini lenu niyam acknowledge umntwana uSimakade ukuthi uyena isilo esifanele kodwa mhlambe nangolulu hlangothi ba acknowledge yena inkosi uMisuzulu kaZwelithini. Ngiyafisa ukuthi ke lapho sibuka ukuthi ngeke mhlawumbe kusasa gcine sekuthiwa ayi nenye ukuzoba esinye isizwe lesi kuba esinye isizwe lesi. Okumhlungu khathide ukuthi lolu qhekeko lelo laphoqelelwa ezikwendlunkulu. Alona uqhekeko okunomsuka walo ngaphakathi kwendlunkulu. Uqhekeko lo was imposed ngosopolitiki. Kepha-ke kulowo mbuzo khathide ukukhoni ukuthi ngaqala manje sikhulume ngokuthi yini endala inkukhu neqanda kube kuhle ukuthi kulindwe isimo sibe khona kepha-ke sengiphetha ngokwelumuhla ngothi ngifisa ukuzwakalisa ukudumala ngenkulumo kamntwana uThulani ayithumele lapha einkundleni zokuxhumana lapho engcokofula khona ukhalo lukaBhusha okulukhalo lenkosana yabantwana abazakalayo thina esikubuka njengokuvukela umbuso nokugabaza kwakhe ethi baningi ngasohlangothini labo nakho konke akukhulumile okukhombisa ukuthi ukukhuluma kwakhe ukhulumisa kwesopolitiki anti isihlalo kasiyona ipolitiki asisoze saba ipolitiki noma bengazama ukusiphendula ipolitiki abanikazi besihlalo bazokuvimba lokho nanokuthi ukhombisa ungakuqondi hlobo ukwakhiwa nokusebenza kweinhlaka lobukhosi ngoba endlunkulu kusebenza igaba akusebenzi ukuthi obani abaningi obani abancane epha-ke futhi okunye engiqaphelile enkulumeni yakhe ukuthi ukhuluma phinde uyayiphekisa nxa ethi ukhalo lukaBhusha luyisisekelo esihlalo njengoba luzalwa isihlalo kepha-ke okudabukisa ukuthi labo abazalwa isihlalo namhlanje bephenduke izisulu
nalapho ethi khona indlulama ethi ivule izandla isizwe sivule izandla nenkulunkulu ivule izandla okwenza ukuthi umuntu eyibuza ukuthi kanti ubani indlunkulu iyini indlunkulu siyathemba kodwa ukuthi kuyofika isikhathi lapho kuyovuma khona ukuthi ihlale phansi wakhuluma amaphuzu amqoka njengala Mageba sibonga kakhulu ngesikhathi sakho namhlanje kusehlo athi